باب 6 كتاب 9 كملخص الفقه نيوتن في أحكام الوديعة في نياوج كليف الإيداء كليف توكيل كهل فينغول في الحفظ في رينغول أين يتبرعا في دندغول مودون هسغول مودون والوديعة كويت كليف لغة كهالة من ودع الشيء كو إمر دي ودغول هون إذا تركه من ودع الشيء ko on waɗuɗo halfinɗo hunde nden ida taraka o stayni o accitinde o halfinande sumiyat bidhalika ɗum innirama ɗum li anna sabu ɗum matruka tun ko accita ɗum indal muwadday e jungo halfinaɗo waya ɗum shar'an ko sharia ismun ko inde lil mali wonande jawdi al muwadda halfinandi inda man yahfazuhu e jungo on mono renandi bila audin ko alda e yoɓegol joddi ويشترط هنا سرتنا لصحة الإيداء سبو سلوغل نون كاليفونغو ما يعتبر كونكو تسكورتي للتوكيل ونندي هالفينغول من البلوغ إمردي كلفوية بمعنى هالفين تيدون هركو هل فادو والعقل جوغل حكيل هرنا دايدو ورشود بيوال هرنا نجو فوجو لأن الإيداء سبو نون كاليفونغو توكيل كو وكيل غول كو هالفينغول كو أينينغول كو شارسوغول هالفينادو في الهفزيرينغول yon non tawdo ko adem mo helli faaka mamo mara hakkil mamo fewa tengan yon no watare enu de ayna dada wa istabu no ida ko bulul wadi a jabugol kadi kalifu de si goddo holi kema halfini ma goddum waddaki woni farilla kono no yida moƴƴa ya jabu kalifu ngo liman alima wonande no on ando do min nafsi immorde hore makko annahu no kanko sugatun ko hoolaɗo ko hooliɗo hoore makko qadirun ko wawɗo ala hifziya e dow renugol ɗum masalan mo addini ni 100 million 200 million fewndo ɗo simi wi fewndo ɗo ko fewndo ka tafsiriji ɗin mi woni waɗude ɗiɗo wona fewndo kadi wona jentede fewndo kadi wona jentede no wona hara Allah alɗini juppini yurmede makko nden en mi risi mi alɗi amma fewndo ɗo siminni wiɗen fewndo ɗo kolo 21 décembre 2013 min Abdoullaye Kalla goɗɗo addi ɗo joni 100 million farangine ona dala de ma ero 100 million farangine tun ma 50 million ma 200 million inni joni haray jaɓuɗi ɗo mi halfinima ɗon min Abdoullaye Kalla mi hoolaki hoore am marugol ɗin ɗon haray no sellanilan kami yonnita ko waɗi noon mi mara feccitere kadi majji amma si wona ɗum haray on tigi ko yo maru li anna fi dhalika sabuino e jogagol kalifu hango jonnita jommum harbonali sawaban jazilan baraji ɗuɗuɗi lima fil hadis sabu ko ari kon hadis ani nabi ko ƴetta nabaji sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahu Allah subhanahu wa ta'ala fi awni al-abdi mudumi e wallugol jiyaɗon ma kana al-abdu ma dama jiyaɗon kadi no dumi fi awni akhihi e wallugol nene goto makko on wali hajati nas sabu non hatto jingol yimɓe ɓen ila dhalika faade muɗum ko ɗum kadi waɗi sino dagi amma man la ya'lam amma non on tawɗo anda min nafsi immorde hoore makko al qudrati heɓugol taaga ala hifzi ay aynugol ko halfinako on ɗon wata o jaɓu kalifu ngu so jaɓi ngu fayi ko rawlaw no añanamo fesgo bulu ha jaɓugol harma no ko naray no aña fi kulol wata bonu par ce que ko wona halfinirede ko fiita bonu halfin ɗon ko halfi ittidi jungo mum halfiniroy goɗɗo ko fi wata bonu an kadi noon sa jaɓi ɗum hiɗa andile a marata kamargol awa haray a fawtoyto ko min ahkamil wadi hayno jeeya e ñaawoje kalifu ɗen annaha wonde no kalifon idha talafat subuni indal muwadda e jungo halfinaɗo walam yufarrit har o welsindaki na welsindare makko na fotu makko fa innahu haray de ɗum ɗon no kanko la yadmanu ha fawtotako ɗum kama law talafat wano woniri si kañum kalifu ngum boni min bayni mali hakkunde jawdi makko ni bimana boni da jawdi makko ni fo aray ɗon kadi o fawtotako li annaha sabu ɗum ɗo amanatun ko hoolare wala min hoolaɗo la yudmanu o fawtotako yoɓugol ida lam yata'adda si wona hara o jaggutu o bonni wa warada joli fi hadisin e nder hadise fihi e nder ɗum ضعف فيه مون اندر مون وورد جولي في حديث اندر حديث فيه مون اندر مود ضعف لؤره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كمن أودع وديئة
kala halfina do kalifu fala daman alayhi hara yobugol fawaki musiboni tawina fotu makko. Rawa ibn Majah wa rawahu ad-Daraqutni bi lafzin e kongol laysa ala al-mustawdi'i wa nalihi no fawi halfina do ghayra al-mughillis wa nara ko jamfido wa nalihi no fawi mo daman fawta gol yoba wal mughillu ko wiete jamfido ay al-kha'in ko jamfido. Wa fi riwayatin are filla bi lafzin e kongol go maki la damana fawta gol yoba ala mu'taminin edo holado. ولأن المستودع سبنا halfina don يحفظها أورينا يدون تبرعا في دادوغول مكو هيسا فلو ضمنا سيوني أو فوتا مدون دون أيوبي نامو لا 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 متنع ناس sabudun don wada yimbe ben fo mudu yo ngantino yimbe ben fo on say addo e nganto min qabulil wada'i e jabugol kalifu sayoni en halfini goddo boni ko alda e welsidare makko yimo ayni mojja kono boniri mo don o yobinama kadi kala mo nabuden yo halfingol yo maran en o jabata pare kan kadi haysi boniri mo e angal teware jaka o yobay en famika fayatarattabu hande kadi waddo non ala dalika e hore dun do jokkita dun do ad-dararu bin nasi lorraji yimbe ben ta'tilil maslaha e boldingol nafoore nden maslaha amma al-mu'tadi amma jaggutudo on yebi welsindi alal wadi ay hore kalifon awil mufarrat ma welsindi don fifzi ay renugol kalifon fa inna odo yadmanu ha fawto to kalifon fas idha talafat subuni li annahu sabukanko mutlafun woni bonnudo perdini li mali ghayrihi jawdi goddo go koyna hore makko wa min ahkamil wadiya no jeya kadi e nyaawoje kalifu den an yajiba nde waddoto alal muwadda e dow halfina don hifzu ha renugol dum fi hirzin e der ka howa ka aina misla ha yirmudu masalan ko buddin o konto woni hoggo majji kaka bank maka kofrofor misla kama yahfazu wa no renirta no malihi jawdi makko ni لأن الله تعالى سبحانه الله تدون أمر ويمري بأدائها تتقول كليف جنة في قولي أداء مكة إن الله الله يأمركم ويمري أن تؤدوا الأمانة تتتون هولا جنة فب إلى أهلها فهذا يوم ما جاء وإذا حكمتم سنيا وكذبان الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعلى نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ولا يمكن نوتاك أداؤها تتقول كليف إلا بفزيها سونا سبرين قولمو سارين المها أبوني كن جنة ترتامو ألا ولأن المودع ekadi no halfina do hina ma qabala alwadi'a sangande o jabayno kalifungu fagadi iltazama joni ray gomdi waddike mo ila don bi ziyare no gol kalifungu fayalzimuhu waddike mo maltazama bihi fiborgol dum bi mana habbondirgol e dum don ha harabonal wa idha kanat silatika alwadi'atu kalifu ko halfina kon dabbatan ko dabewa masalan nagge ma dammil lazim al muwadda haray waddike kadi halfina don baytun ko hunde nyamayde o halfina haray waddike mo ilafu fagugol dum falaw qata al alf sayoni o kupi fagugol an ha e gayi mumunte on o salike o haditike bi ghairi amri sahibiha ko alda yamirore jommu fatalafata mumunte on halkike yebike damina o yobay mo si tayno halfindo madam mi ngilo ni ta okor ngil ha ko nani ngil hari fe hande nyallangal fe ta okor ngil ndiya ha mai e der dum aray don ayobata li anna ilafu dabba sabunon no fagugol mumunte o ma'murun be dum ko yamira dum wama kaunihi e wondude latagol mo kadi kanko neddon yadumanu ha o fawtoto mumunte o yobama so taji ngure on e makko haray bi mana tampere makko lette makko de o nawi gultun ko o yobay dammingil mana genge ko watti e dum fa innahu kanko ya'thum o hebay kadi bakkatu aidan kadi bitarkihi sabu accutugol makko ila fiha faggugol mumunte on aw saqiha ma yarnugol mumunte on hatta matata o mai lianna sabu kon yajibu no di alayhi e do makko ilfuha faggugol mumunte on saqiha yarnugol mo li haqqillahi ta'ala sabu haqqe Allah e mudu lianna laha sabu no wodani mumunte on hirmatun teddungal wa juzu no dagani lil mawdu'i halfina don kadi an yadfa al wadi'a nde o kango kadi nde o jonnata kalifu ko halfina ko bi maana nde o halfintinta kango kadi
ila man yahfuzu malu fade kala reno jawdi makko din adatan ka ada kala mo tawata fo no andi ko wowi kon ka ada islam goddo jettay jonna on don haray jawdi mundin haray si a halfinimo kadi jawdi mandin o jettay o jonna on don kadi wono yonnirta on tigi jawdi makko ni ka zawjati wono be ngu makko fo no andi mi jettay otowal angal ma mbudi andi ma telephone ji andi mi halfina be ngwa wa abdihi e maccube on tigi be wa khazinihi e gollaybe on tigi be wa khadimihi e kurka dube makko ben khazin e khadimi ko gotum aray sa halfini lan madama mi yetta jawdi andin ka adami jonna beedo e bibbe am kono non kadi sa yetti ko ma kon halfini lan kadi haray hani kadi mi jonna e beedo si boni e jungo beedo tay hawju wa in talafat stay woni boni inda ahadin e jungo goddo min haula e be sifa beedo e nandi tay be beedo min ghairi ta'addin ko alda jaggutugol wala tafritin wana wel sindagol lam yudman aray dum non kadi fawtetake lianna law sabu no dani neddon an yatawalla nde o halfinta nde o ayninta nde o lontinta hifzi harenugol dum e bi nafsi sabu hore makko mi mana nde o hikkinta an yatawalla nde o hikkinta hifzi harenugol kalifa ngum bi nafsi hore makko tigi aw man yaqumu maqama ma kala mon wawata darade darde makko ayna wakala ko non kadi law dafa aso jonni kalifa ngum ila man yahfaz faade on wawo renude mali sahibiha jon jawdi mudum di bari amina aray don kadi o dadi li jiryani sabu dogugol al aada to aada on abitiyelo bidalika e mudum amma law sallamaha amma so jonni mummunte on ila ajnabiyin minhu faade janano makko kanko neddo wa min sahibiha janano jeydo mummunte on fatalafat o boni o yebike damina ha haray fawtoto mummunte on al muwadda halfina don lan asabu koni laysa lahu alanamu durwa alanamu haqqe an yuwaddi'aha nde halfinta kalifu ko halfina ko inda ghairi e jungo goddo gotanamo kanko min ghairi udurin ko alda e ganto illa idha kana sona lato ida'uha kalifu ngun indal ajnabi koy jungo janano li udrin sabu ganto idu tarrahu bijungomo ila dhalika faade wadugol nu kama law hadarahu al-maut wano sitayoni mayde nangimo ala don sona janano aw arada safra ma fo kiti voyage mo gasata ko firtade ala se ona on janano wa yukhafu alaiha o hulani non o do mummunte o tabunu ida akhadaha ma'ahu so yettimo yaadi mudum kadi ka avion ma ka bato mo ande don kadi hisata haray do fala raji ala yara bittende faaki mo de fi dal kay dum de halfinta kala hoolaado wondo don si tay woni bonu e jungo on wala yaduman haray o fawtota ko ida talafat si dum bon si mummunte on yebi de goy wayna hasala si hebi ke khawfun kulol aw arada ma falama al muwadda voya halfina don an yusafira de voyazata fa inna kun yajibu ala yara waddimo raddul wadi a jonnutugol kalif ko halfina ko ila sahibi afade jommu aw wakilihi ma lontingol goddo halfina goddo kalif ko halfina ko fa illam yajid si aka sahibu ha jommu wala wakili wana kadi halfintedo enele bana jawdi ni bon fa inna re kanko yahmiluha ko yo jettu kalifu ngun orondo o yaada e mudum hay ko ngeloba manage ko yo domba o yaada ma wonde makko fi safari ko voyage ida kana silat kadhalika e mudum ahfazu laha ko dum don burata renude hisina mumunte mo halfina fa illam yakun silataki as-safar voyage onno ahfaza laha ko buray dur renude mumunte o masalan ko e auto ma ko e avion wona voyage de dafa haray ko yo jettu kalifu ila al-hakim ona ba ka president on ka imam on ka juge on ka nyaawo on ka yeso jo lianna al-hakim sabuno lando on kanyum yaqumu ko darato do magama sahibiha darnde jommu inda ghaibatihi sanga jommu wirni harabonali ko yete lando ko kurkanto do yimbe ben hara jawle mabbe den e dina mabbe kan yebaki kanko ona gollowo kambe be ona patron ko duyete lando lutondiri e laamuji din joni ko lambe be woni lambe ben kurkantebe ben laamabe be woni laamabe ben woni kurko tobbe wa illam yakun stawni la taki ida'iha wa illam yumakkin masalan stawni ne waki ida'iha tuttugol makko kalifu indal hakim e jungo nyaawo
awda'aha haray ko yo accu kalifu ngon inda sigatin e jungo hoolaɗo لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد تمن لو فعل أن يهاجر عند وفرت ويا مدينة تايل مكالفنا هالفنا كليف جبوي تايل كدي لام نندو على كن ودي أودع الوداعية كان كدو هالفنتين كليف جدين التي دين كانت لاتنو عند يونغ مكة لأم أيمن رضي الله عنها كم بن أم أيمن بمعنى كبينغ زيد بن حارس ko ne'uɗo kadi ni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kurkadu biro makko kanko nelaɗo mi mana ko korɗo biro makko nene Amina o yetti kañum kadi kurkadu nene makko ndum o okki giɗo makko o wa ammara o waɗi amiru aliyan sayyidina ali o an yarudda hande o ƴettata kalifuji ɗin fof o jonnita ɗi ila haali afade e jommaji wa kada ko non kadi man hadara al mawt mo mayden en nangi wa inda harayno jonto makko wada e kalifuji bulli national de be fa inna ra kanko yajibu alayno wadde do makko raddo ha jonnutugol kalifuji din ila ashabi afade jom majistay mayde den kempita fa lam yajidihum so yi alibe o heba alibe taybe ala don awda ko yo halfin din kalifuji indal hakime jungo landon aw inda sigatin ma e jungo holado watta addi jaggutugol do alal wadi'ati e hore kalifungu yujibu ko waddinay dun daminuha fawtagol mudum idha talafat sibuni kama law awda wan woni so halfinama dabbatan dabe wa faraka baha o waddike ba li ghairi ulfiha ko alda e faggu golba aw saqiya ma yarnu golba aw awda thawban ma halfine chonki falabisa wa borno li ghairi khawfin ko alda e kulol min ihtin immorde e wirtagol o hula wirtagol fu so jettati tun o borno wa kama law awda ma woni so halfinama darahum e gallele mabbe din fi hirzin e der renugol di ayna fakhrajaha o yaltini e konko halfina min hizriya e der kuru mum on aw kanat ma lato masdudatan ko tidina dum fa azala e masdudatun ko habba dum tidina fa azala shadda o firta kabbongol anha gaimu fa inara neddon yan yadmun o fawtoto alwadiyata kalifon ida talafat sawni obun o yebike fi hadil halat e der di al halaji di sifiden do fi on dum len sabu kan ko ta'adda gomdi o jeggiti bi tasarrufihi hada sabu de ferli sale makko de dirisante de wadi do wal mo waddaw halfina don aminun ko holado tukbal ko jabete dum kadi gawlu kongol makko gol ida idda aso nodditike bi mana so déclari o wi annaw kanko radda o rutti dum de o jonniti kalifu gonde ila soiba faade jum aw man yaqum magamahu ma o jonniti kaari jo tano on ko gasowo lontade jommun tawni halfina don déclari dum do ko yuqbal qawluhu aidan ala ju kongol makko gol jabete kadi ida idda si o nodditike annaha wonde no mummunte mo halfina on mano kalifa on talafat o yebike kono o hudo wi wallahi min ghairi tafriti na farka alda wel sindagol makko fi o wel sindaki ma yamini wondugol makko hare don kado yobintake hayso fenay are wona en terto takko makko Allah lianna sabu kanko amin ko hola do ha halfina lianna la ta'ala sabu Allah te do samaha o wi kalifungun amanatan holare be kawli inna la ya'murukum an tu'addul amanati yatatu holaje de ila aliha wa idha aqamtum sunyawa bayna an-nas an taqumu kun nyaatu bil adl inna allaha alladhi imma yazukum bi iko wajortan inna allaha kana samian basira wal aslu asliyon tigi bara'atu ko hisugol kanyum kalefungon idha lam taqum stayni dun daraki nyibi garinatan e jolkondir dum ala kadhibihi e do fenugol makko idha lam taqum stayni nyibali qarinatun ko jolkondir ala kadhibihi e do fenugol makko wa kadha ko non kala idda aso noddi tike talafa bongol mudum bi hadisi e sabu hadisi zahirin fenyudo kal hariq wodo wono hariq fa inna warai fa inna waray kan koni la yuqbalu jabata qawlu kongol makongol illa idha qama bayna sona o darna sede timmudo preuve labudo ala wujudi dalika edo wode gol al hadis ko wadi don kon
yiltoɗen ɓenni wakada ko non kadi lawidda as tawi woni o nodditike safe kanko halfina ɗon o déclari talfo ha bonugol kalifa on bi hadisin sabu hunde fuɗɗunde mala sabu hunde keriyinde mum zahirin feñude kal hariki wano sumugol wano yolagol ko nanta tawi ɗum fo en nawre kanko la yuqbalu jaɓeta qawlu kongol makko ngol e ɗin ɗon piiji illa ida qama si wona o adda o darna bayinatun dalil timmuɗo ala wujudi dalikal hadis e dow wodugol konko fuɗɗiti ɗon mana wodugol ngel yite maɗa ndiyan yolɗam ma ndun hendu walaw tolaba minhu si tawi ɗaɓɓirimo sahibul wadi a jon kalifu ngu radda ilay junnutugol mo kadi kalifu ngu fata akhara o nettini kanko halfinaɗo min gayri udrin ko alda e ganto o neɓini ɗum ɗon o jogike ɗon hatta talafata boni yeɓike damana haray ɗum kadi o fawtoto o yoɓa nani lenno sabu kanko de sa faala muharraman o golli ko harmi o huwi ko islam jaɓa bimsaki a sabu jogitagol kalifu ngun ɗon baɗa talabi sahibi ha ɓawo ɗaɓɓiri kalifu ngun